U prethodnoj emisiji ste čuli generalnu priču o investicijama na Novom Beogradu. Ovoga puta nešto konkretnije. Pa u ovom momentu imate zaista, ja mislim, jedno desetak velikih investicija i velikih gradilišta na Novom Beogradu. Airport City u omladinskih brigada je završio svoju prvu fazu. Znači, to su dve poslovne zgrade sa negde oko 20.000 kvadrata. Međutim, čitav taj projekat kad bude završen imaće negde oko 120.000 kvadrata i to je investicija od skoro 130 miliona evra. I oni su taj projekat nazvali grad u gradu. Znači tu će biti potpuno uređena poslovna zona sa svim prodavnicama, restoranima, sa velikim parkingom. Znači imaće sve ono što je potrebno zaposlenima da mogu svoje potrebe da podmiruju u toku radnog vremena. Znači takođe, poslovni centar Ušće kreće se u izgradnju druge faze koja će u ovom momentu imati negde oko 40.000 kvadrata, međutim tu je predviđeno da završetkom celog tog projekta ima negde oko 150.000 kvadrata. Zatim imate u bloku 19a kreće se sa realizacijom Savograda, to GTC radi, tu je negde isto oko 35.000 kvadrata i bit će negde oko 15.000 garaža. To će biti poslovno-stambeni deo i tu je ideja da bude, da kažem, poluzatvorenog tipa kao neki kondominijum gde će imati takođe svi oni koji tu stanuju ili rade posebne uslove. Zatim imate u bloku 67, znači Delta je krenula sa realizacijom toga, bit će ogroman tržni centar, znači koji će biti onako multifunkcionalni sa skoro 90.000 kvadrata. Odmah pored nje, znači, kreće izgradnja univerzitetskog naselja. Kao što znamo, Beograd je dobio jedno veliko značajno takmičenje koje je možda pandan olimpijadi u univerzitetskim razmerama. Znači, tu će se izgraditi oko 170.000 kvadrata, znači oko 2.000 stanova koji će kasnije biti prodati na tržištu. Kao što znamo, Agrokor je, ne znam sa kim u saradnji, izgradio ovaj IMO centar. Sada je takođe pored Airport City je otvoren jedan ogroman isto hipermarket. Takođe u omladinskih brigada se gradi Belgrade Office Park gde su, da kažem, u taj posao su ušli strani investitori, odnosno Nemci sa domaćim partnerima. I to bi bilo u ovom momentu, znači, neke najveće investicije koje se realizuju i koje nas očekuju. I sledeća dva velika investiciona projekta radit će se baš na Novom Beogradu. Jedan je, kao što znamo, izgradnja mosta Čukarica-Novi Beograd, koji će bitno poboljšati komunikacije ne samo na Novom Beogradu, nego i u okviru celog grada i bitno rasteretiti Gazelu kojem dnevno prođe oko 200.000 automobila i već je postala usko grlo Beograda. I kao što znamo, treba da krene izgradnja metroa i ta prva linija će upravo prolaziti preko Novog Beograda. Ta će linija biti, znači, Konjarnik-Zemun. Jedan dobar deo će proći upravo ovom ulicom Buleva Ravnoja, gde je postala, da kažem, velika koncentracija poslovnih objekata i firmi. Tako da, zbog svega toga, znači, Novi Beograd dobija jednu novu dimenziju i to su ljudi prepoznali i, kao što sam rekao, njima je najjednostavnije i najbrže da tu pripreme sve dozvole i papire i da grade. I zbog toga se desilo to što se desilo. Ono što je meni drago i što me obradovalo, znači, preko 40.000 novih radnih mesta je otvoreno samo na Novom Beogradu, ali u okviru celog grada, znači, koji je očito najinteresantniji za investiranje u celoj Srbiji, znači, taj broj je bio, znači, otvoreno novih radnih mesta oko 150.000. Ono što bi ja jedino voleo da se sve dešava i u drugim gradovima, odnosno u celoj Srbiji, ono što se dešava i na Novom Beogradu i u Beogradu, jer bi to bio znak zaista da smo značajno krenuli napred kao zemlja. Srbija je u proteklih 6 godina privukla čak 8 milijardi dolara stranih direktnih investicija, što je veoma dobar rezultat za zemlju u tranziciji.
Strane investicije su ključni činilac u smanjivanju nezaposlenosti i dosadašnji tempo privlačenja stranog kapitala trebalo bi nastaviti, ali podsticanjem u prvom redu greenfield investiranja. Akademiju za bankarstvo i finansije osnovala je Narodna banka Srbije jer je posle detaljne analize i konsultacija sa poslovnim bankama zaključeno da je nivo znanja mladih bankara na teoretskom planu veoma zadovoljavajuće, ali da isti mora biti stalno dopunjavan i usavršavan. Akademija je formirana kao fondacija Narodne banke Srbije i njen osnovni zadatak je da omogući razvoj praktičnog znanja iz određenih specifičnih oblasti delovanja, kao što su banke ili finansijske institucije i berze, rečju za finansijski sektor u celini. Svi segmenti finansijskog poslovanja zahtevaju stalno obnavljanje kadrova, kao i uključivanje onih ljudi koji imaju neposredna praktična saznanja bazirana na modernim bankarskim tehnologijama. To nas obavezuje na potrebu permanentnog obrazovanja kadrova kroz kurseve na kom principu je i organizovan rad Akademije za bankarstvo i finansije. U dosadašnjem radu izuzetnu pažnju smo posvećivali temama koje se odnose na kreditni portfolio, zatim na sistem rukovođenja institucijama u bankarskom sistemu i posebno odlukama u pogledu prezentacije određenih tema gde poznavanje kompjuterskih tehnologija postaje modus vivendi. Naš poseban zadatak je koordinacija, to jest omogućavanje kontakata i intenziviranje saradnje sa institucijama poput Bankarske akademije u Frankfurtu i nekih drugih evropskih institucija koje u svojim neposrednim aktivnostima omogućavaju prenošenje znanja i prakse koja je već dobila odgovarajuće mesto u zemljama Evropske unije. Tu naravno govorimo o trajnom procesu i ono što je specifično, to je da aktivnosti Akademije nisu bazirane na profitnim principima, već da je smisao svega stalno unapređenje sistema obrazovanja. Posebno dobru saradnju imamo sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu, koji zahvaljujući saradnji sa Akademijom unapređuje nastavu iz dana u dan. Nacionalnim investicionim planom predviđeno je izdvajanje 2,72 milijarde dinara za podsticaj privrednog razvoja i taj novac će kao kreditna podrška biti namenjen početnicima u biznisu, nezaposlenima i povećanju zaposlenosti u nerazvijenim područjima. Budući preduzetnici i vlasnici novoosnovanih firmi bez prethodnog iskustva u biznisu sada po prvi put mogu da računaju na kreditnu podršku države za start i osamostaljivanje u biznisu. Kako je na neke velike privatne firme uticao proces tranzicije, već ste imali prilike da vidite u ovoj emisiji. Za ovu priliku još jedan primer, Galeb Group Šabac. Galeb Group u nekoliko zadnjih godina je posvećen pre svega svojoj tradicionalnoj delatnosti, a to je elektronici, opremi za zavarivanje, alatima, kao i oblasti elektronike fiskalnim kasama, gdje su imali vrlo jedan uspešan projekat u plasmanu fiskalnih uređaja na području Srbije. Drugi sektor nam je ambalaža, tako da smo kupovinom nekoliko firmi iz oblasti ambalaže, metaloplastike, lim produkta i nekih delova nekih drugih kompanija, Duge 5, u toj ambalaži postali lider, da kažem, na tržištu jugoistočne Evrope. Znači, pored kupovine tih fabrika, mi smo nekoliko miliona evra investirali u najnoviju i najsavremeniju tehnologiju, tako da očekujemo tek da u toj oblasti rezultate takvih investicija tek u narednih perioda će doći do izražaja. Pored toga smo sada prisutni u Beogradu u oblasti telekomunikacije i elektronike. Znači, kupili smo kompaniju GT Komunikacije i fabriku signalnih uređaja u Beogradu, gdje faktički nameravamo da u toj oblasti ipak zauzmemo jednu dobru poziciju, iako te kompanije kao što su GT Komunikacije ima svoje tržište i vrlo značajnu poziciju na srpskom tržištu. Znači, u ovom momentu sa 600 i nešto zaposlenih pokušavamo da napravimo jedan, kažem, pool firmi koje su iz 2-3 oblasti, ali zahvaljujući menadžmentu, kadrovima koje imamo, uspevamo da sve to dobro kontrolišemo i da vodimo ka jednom ozbiljnijem profitu. Kako se oni koji su dugo u biznisu odlučuju da kupe još koju firmu i kako biraju šta je to što je za njih odgovarajuće? Ja sam uvek želeo da uradim neki dobar posao, želeo sam da uradim posao koji drugi već ne rade.
i iz tog razloga smo bili u mnogim projektima među prvima. Znači, kao prvo privatno preduzeće i kao preduzeće koje je radilo neke ozbiljnije poslove i ozbiljnije projekte, pa između ostalog među prvima smo ušli u proces privatizacije, kupovine akcija, recimo na berzi od državnog paketa akcija kada je bila metaloplastika u pitanju. To je uvijek želja da nešto radite što drugi ne mogu da urade i uvijek želja da ono što radite budete uspešni. A rezultati i profiti dolazio sam po sebi. Tako da i u ovom momentu kada nešto radite i kada ostvarite određene profite i kada želite da zaokružite neku oblast, onda morate biti svesni da morate investirati bilo u opremu, bilo u tehnologiju. Normalno mi dosta investiramo i u naše ljude i u kadrove, to nam je najveća investicija i to nam je najveći uspeh i zahvaljujući kadrovima i ljudima koji imamo u našoj kompaniji. Mi smo sada, možete reći, jedna od uspešnijih kompanija u ovom regionu pa i u zemlji. Da li je novac najskuplji kada stoji? Ja nikada nisam imao prilike da mi novac stoji. Uvek sam, kada sam već imao osjećaj da ću nekakav novac zaraditi, ja sam ga već unapred već isplanirao gde ću ga plasirati. Ne zbog toga da bih zaradio novac, već da bih se bavio nekim novim projektom ili nekim novim poslovima ili zaokružio onaj posao koji sam imao iz prethodnog perioda. Znači, novac nikad nisam imao para, uvek su unapred bile potrošena. Samo će biti uspešan onaj koji želi da uradi kvalitetno posao, koji želi da uradi brzo posao, koji želi da bude bolji od konkurencije, koji želi da bude poseban u nečemu, onda je to garancija za neki uspjeh. Svako ko krene u biznis samo da bi zaradio novac i ko krene i ko vidi biznis kroz prizmu, da kažem kako ja to kažem, kad gledate posao kroz euro, tu nema biznisa. O daljim planovima Galeb Group gospodin Rade Veselinović kaže: Pa Galeb se razvio u ta tri sektora, znači sektor elektronike, znači sektor telekomunikacija i sektor metalne ambalaže. To su tri sektora. Znate da ja imam i decu koja su već u biznisu, tako da očekujem da svako od njih uzme poneke od biznisa i da ih vodi. U svakom slučaju, ja mislim da pošto sam dugo u biznisu i privatnom biznisu, mislim da je najveće zadovoljstvo kad čovjek dočeka da odgaji decu, da ih iškoluje decu i kada bude sačekao da uhvati svoje unuke i da prošeta kroz park, mislim da je onda uspeo u životu bez obzira da li imao fabrike ili nemao fabrike. Tako da relativna stvar šta je uspjeh. Znači, mislim da se sa ovog što sam ja u životu stvorio, mislim da je najveći kapital imati decu koja su uspešna, a sad ja čekam i da se oni udaju ili ožene, tako da sačekam i da dobijem unuke. Da li veliki biznis znači i velike probleme? Pa znate kako, mi se nalazimo u jednom okruženju gde radimo, gde smo ipak neki propisi, zakoni koji smo uspjeli da se izborimo u zadnjih 5 godina se donesu, prilično su jedna stabilna osnova za jedan ozbiljan biznis. Mislim da je svakim danom sve bolje. Nije lako u ovoj Srbiji poslovati iz razloga što je teško u okruženju, što je ovaj period, da kažem, tranzicije težak, ali ja sam zadovoljan. Znate, ja sam optimista i oduvek sam bio optimista i samo tako može se ići napred. Svako mora dati u određenom momentu neki mali doprinos i skup svih malih doprinosa je uspeh kako pojedinačnih, da kažem, kompanija, tako i država. Železnice Srbije će uz pomoć zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj do polovine iduće godine nabaviti 1100 novih teretnih vagona. Tender za taj posao, vredan oko 60 miliona eura, trebalo bi da bude objavljen uskoro. Železnice Srbije su raspisale i međunarodni konkurs za zakup 400 teretnih vagona, zato što proteklih meseci zahtevi privrede prevazilaze mogućnosti železnice, jer mesečno nedostaje oko 2000 teretnih vagona. Tender je otvoren 30 dana. Firma Logo d.o.o. se bavi proizvodnjom bakarnih i optičkih računarskih kablova, telefonskih i računarskih utičnica i dozni, pruža usluge asembliranja, što je najzastupljeniji proces u proizvodnji, naštampavanja kablova i testiranja pojedinačnih kablova i računarskih mreža. Od osnivanja za Logo je pružanje usluga važna spona između prodaje i korisnika, koji okarakteriše izrada strukturnih kablovskih sistema, ugradnja aktivne mrežne opreme, montaža telefonskih centrala, projektovanje, nadzor i uslužna merenja, kao i održavanje koje se pruža u kasnijoj eksploataciji. Bavimo se sa otprilike sve tri delatnosti koje dominiraju ovdje. Znači, bavimo se trgovinom, bavimo se proizvodnjom i bavimo se uslugama.
asortiman kojim trgujemo je pre svega vezan za okruženje telefonije i računara. Znači, kompletira oblast telefonije i kompletira oblast računara. Tu spadaju i pripadajuće komponente vezane za same računare i okruženje računarsko i mrežni pribor, dakle ono što se upotrebljava za proizvodnju računarskih mreža. Primarni proizvodni program se sada sastoji od ansamblaže kablova i to bakarnih i optičkih, kao i proizvodnje opreme koju sami instaliramo, a koju preprodajemo. Treći deo priče su usluge. U uslugama se bavimo servisiranjem proizvoda s kojima trgujemo, pre svega telekomunikacijnim proizvodima i opet PC periferijama. Od 90. rastemo kontinuirano, otprilike svakih par godina smo bili prinuđeni da menjamo prostor zbog porasta firme. Sada smo u zadnjih par godina na ovom broju između 70, 80 i 100 zaposlenih. Trudimo se da ostanemo na tom broju jer je dosta teško obezbediti posao u kontinuitetu za tako veliki broj zaposlenih i troškove koje to podrazumeva. Za sada uspevamo u tome. Da je malo veća i bolja solventnost na tržištu, verovatno bi nama kao i mnogim drugim firmama bilo lakše. Organizacija tehničke službe prilagođena i sposobna da odgovori na promene i nove zahteve tržišta. Investiranje u obuku, obrazovanje i nove tehnologije obezbedilo je da logo ima kontinuitet, kvalitet i prepoznatljivost na tržištu. Ako nemate domaće tržište kao ozbiljnog potrošača vaših proizvoda, dodatno vam se komplikuje napad inostranih tržišta. Najveći rezultati koje smo napravili u ansamblaži kablova se upravo tiču izvoza i to izvoza pre svega za Austriju, neke susedne zemlje, a kada je u pitanju proizvodnja ovih ADS splittera i neke druge opreme, tu imamo dosta dobre izvozne rezultate za grčko tržište. Problem jeste u tome što smo u godinu dana ili za manje od godinu dana izvezli mnogo više proizvoda nego što je ukupno potrebno domaćem tržištu. Znači, ukupno tržište naše troši 10-15 hiljada, recimo, ADS splittera za 2 godine, toliko je nekakvih instalacija urađeno, a mi smo izvezli negde oko 40-50 hiljada jedinica za grčko tržište. Zašto vam to kažem? Zato što to proizvodi drugi problem. Problem se sastoji u tome da je jako teško planirati proizvodnju i jako je teško napraviti optimizaciju proizvodnje, jer imate velike skokove, nemate kontinuitet. Bez kontinuiteta je jako teško obezbediti dobru produktivnost, odnosno niske proizvodne troškove. Ali sve u svemu za sada uspevamo, opstajemo, nadamo se da će i naše tržište proraditi, odnosno da će krenuti da konzumira, odnosno da troši onoliko proizvoda koliko mu po broju stanovnika i po nekim drugim parametrima pripada. Logo servis nedavno je postao i zvanični servisni partner kompanije Combase i ovlašćeni servis Siemens Gigaset i Euroset proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Železnice Srbije. Dobar signal. i-Tong, sistem gradnje. Osnova i-Tong sistema gradnje su i-Tong elementi, u celom svetu veoma cenjeni. I vi možete unaprediti svoje poslovanje i-Tong sistemom gradnje. Učinili smo internet jeftinim. Analogno-digitalna Sezam Pro linija od 849 dinara mesečno. Izvor vitalnosti. Voda, voda. Firma Colzet postoji od 90. godine i posljednjih 10 godina se bavi proizvodnjom štapića za sladoled od topole i bukve u sve 4 standardne dimenzije. Godišnje naprave oko 800 miliona komada do milijarde, od čega izvezu 95% na strana, a ostatak plasiraju na domaće tržište.
Koliko god izgledalo lako, proizvodnja štapića za sladoled je veoma komplikovana, zahtevna i teška. Mi smo jedna od 4 fabrike u Evropi. Po kapacitetu smo 3. u ovom trenutku. Na prvom mestu je Francuz sa 4,5 milijarde na godišnjem nivou. Nemac sa negde oko 1,5 do 1,8 milijardi. Kolzec oko 800 do 1 milijarde i Italijan negde oko 600 miliona. Dakle, mi svi zajedno proizvedemo 8-9 milijardi štapića, 7-8, a ostatak Evropa uveze iz Kanade i Kine. Dakle, tržište je ogromno, mogućnosti su tržišta ogromne. Evropa svake godine potroši negde između 10 i 11 milijardi štapića. Dakle, razliku uveze iz Kine i Kanade. Kada radite nešto što se ne radi u blizini i nemate koga da pitate, onda izgubite mnogo novca. Tako je Kolzec nekoliko godina gajio nadu da će domaća pamet osvojiti tehnologiju ove proizvodnje, ali od svega samo zabeležio ogroman gubitak. Na kraju su kupili opremu od jedinog proizvođača tih linija u svetu u Kopenhagenu. Prva investicija koja je propala, koja je iza nas, je bila naša investicija u gradnji naše tehnologije i opreme za štapić i naša nauka i naša struka, mašinska struka nije mogla da nađe tehničko rešenje. Mi smo se udaljavali sve više od cilja. Nismo znali za proizvođača, jedinog proizvođača opreme za štapić koji se nalazi u Kopenhagenu. On je jedini proizvođač u svetu opreme za štapić. To je mnogo komplikovana i kompleksna proizvodnja. I na kraju smo došli do njega. Ovo je njegova oprema. Ovo je jedna veoma savremena tehnologija. Ona je sva u kamerama, senzorima, fotoćelijama. Vi ste vidjeli kad ste snimili. Rukom se nigde ne dira štapić. Proces je kontinuelan i taj kontrolna funkcija je sva u elektronici. Ona je kontrolisana potpuno, precizno. Proizvodnja je mnogo zahtevna, ova je proizvodnja mnogo zahtevna, kompleksna i tako. Inputi za ovu proizvodnju su odlični i to dva najvažnija. Sirovinska baza, jer je naša Topola jedna od najkvalitetnijih u svetu, i jeftina radna snaga. Prva investicija bila je naravno u prvu liniju, a kako se proizvodnja pomerala sa zapada Evrope ka nama, pojavom Kolzeca mnogi mali proizvođači prestali su da rade i tu se ukazao prostor i potreba da se proizvodnja proširi. Prošle godine se ukazala prilika, 2 proizvođača su, jedan u Kopenhagenu, jedan u Italiji, prestali sa proizvodnjom štapića i trebalo je to tržište ili deo tog tržišta pokupiti. Ako to nismo bili mi spremni za tako nešto, onda bi to opet uradio Francuz ili Nemac ili Italijan. Onda smo se mi upustili u još jednu investiciju koja nije baš bila zrela situacija za investiciju. Tek smo izišli iz jedne investicije pa sa druga i to je jedan proces koji je dosta težak u ovakvom ambijentu, u ovakvom okruženju. Vi morate da idete u investiciju, a da nemate podrške od našeg finansijskog tržišta, od države. Nemamo ambijent dobar za investicije. Sve se to pomera do duše, ali se toliko sporo pomera da ja nisam mogao da čekam neki bolji ambijent pa da idem u investiciju. Prilika se je ukazala i ja sam morao da idem u investiciju i otišao. Ali je to dosta teško, dosta komplikovano. Kamate su visoke, ročnost je nepovoljna za investiciju. A vi znate vrlo dobro da investicija ima i svoje pragove, ima svoje visoke rizike i tako dalje, da još ako je opterećena sa neregularnim uslovima, onda je ona još teža i komplikovanija. Međutim, kao što vidite, ona je privedena kraju. Sad treba samo zaraditi još pare i vratiti dugove. Sa stanovišta kvaliteta, Kolzec se zaista visoko kotira.
mi stojimo negde verovatno oko prvog mesta, jer mi iz ove naše zemlje ja moram biti bolji od njih da bi isterao Francuza sa njegovog tržišta, da bi pomerio Nemca sa njegovog tržišta, to je mnogo teško. Italijana sa njegovog tržišta, oni su proizvođači štapića za sladoled 50 pa i više godina. I ja iz Beograda, iz Srbije, a pogotovo iz godine koje su iza nas, ja sam ih pomerao sa njihovih tržišta mnogo jakim argumentima, a to su visok nivo kvaliteta i o kvalitetu niko neće da razgovara ako ga nemate, i niskim cenama. Dakle, i ne samo kvalitetom koji je vidljiv, već i potvrđen. Vi morate proizvoditi nešto što pretpostavlja visok nivo standarda, uvaženih standarda, usvojenih i tako dalje, koje oni diktiraju i mi smo ih prihvatali, verifikovali raznim sertifikatima koje posedujemo i sirovine i repromaterijala i samog proizvoda na najvišem nivou. Zbog ambijenta koji ne može da bira, ali ni da promeni, a sam se menja sporo, kao što ste čuli, pitali smo i kada će sledeća investicija. A to će neka druga generacija, verovatno. Beočinski biznis park trebalo bi da privuče strane investitore i time doprinese smanjenju nezaposlenosti, povećanju proizvodnje, izvoza i ukupnog ekonomskog i socijalnog razvoja te opštine, ali i celog regiona. Na nedavno završenom Novosadskom sajmu logistike je predstavljen je projekat koji je ta kompanija pokrenula krajem prošle godine uz podršku Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom. Potencijalnim investitorima je na raspolaganju 15 hektara zemljišta na obali Dunava u sklopu cementere, direktno povezanog sa lukom.